Bathi ubuhle bomuntu wesifazane buseyinweleni. Ake bethi bakulindele ukuthi uqhamuke unormally. Wena uvelana uqhamuke uso. Umuhle, uvithiza. Igama lami uphumzile wakamngoma odume ngelika Buzz SA on social media. Before ngiqhubeke nengxoxo yethu eshisayo ehot, ngicela ukunazisa ukuthi ivideo yethu yanamhlanje isponsorishwe inkampani ebizwa ngokuthiwa uEvita braids, inkampani ekhiqiza ama hair extensions ahlukahlukene asenza ukuthi sibabe sivithize ngendlela ehlukahlukene. Before siqhubeke nengxoxo yethu, family, ngicela ukuthi nike nithathe i-moment. Angazi i-moment yokuthula or i-moment yokwenzani. Nike ni-appreciate i-hairstyle yami eyenziwe uyena-ke u-Evita braids ngama-hair extensions ase-Evita. Into eyenza ukuthi ngiyithande le hairstyle ukuthi bayakwazi ukuthi mangabe sebekulukile baqeda ukukuluka bakwazi ukuthi bayikhele. Ukuyikhela indlela ekhelwa ngayo isimple kakhulu, bayiqilisa emanzini ashisayo emaminithini nje, in fact not even ama-minutes, emasekondini ambalwa asuke sekhelekile ama-hair extensions ase-Evita braids. So guys, nenceku sengiyithumelile-ke manje isithombe, ya-replya ngomfutho, ya-replya inceku. So guys, before ngiqhubeke nje nginixoxele nge-Evita braids, nginitshengise nama-hair extensions ase-Evita ahlukahlukene. Ngicela nazi ukuthi guys, angisho sisweni niyamazi ukuthi uyayithandela imbalabala ehlukahlukene. Ngicela nazi ukuthi u-Evita braids laphayana bayakhuluma bathi uprovider inwele ezi-super quality. Nami ngikubonile-ke lokho mangabe ngiluka, angisho mina ngiyathanda ukuxoxa ke salon, ngiyathanda kube ne-vibe emnandi, futhi ngiyathanda ukuthi ngiyikhiphele ukuze umuntu wasesaluni mesixoxo kuhlale nje kube mnandi. Nginothisile ukuthi inwele zakhona azixabani. Ayibhalanga ndawo-ke, akukho lebhalwe khona ukuthi zi-tangle free, kodwa nje into engiyibonile ukuthi ayixabani, kulula ukuthi uyisebenzise, kulula ukuthi uluke ngazo. Ngaphinde nganothisa enye into ukuthi zinde mangabe kuwukuthi umuntu othanda intende, look at this, ibuka ukuthi iqala kuphi, buka kusayiwona lawa. Zinde mangabe kuwukuthi umuntu othanda intende, ungasebenzisa le phakethe nje. Futhi into engiyithandile mangabe kuwukuthi mhlawumbe umuntu othanda ukusave, ungayikhatha kabili in each and every hairstyle lo oyidingayo ukhona ukuthi uyi-achieve. So mina kule hairstyle lena I only used ipack eyi-1 yaze yasala. So today family, ngichoose inhlobo ezu4 zama-hair extensions ase-Evita ehlukahlukene ukuthi nginikhombise wona, kodwa in future ngizobuya ngizonitshengisa ezinye izitayela zase-Evita. Number 1 wami engimthandayo nonke enaziyo ukuthi ngiyayifela ngawo, enaziyo i-hairstyle yami, my favorite hairstyle ama-dreadlocks. So u-Evita unama dreadlocks othi ngiwavule nikhona ukwabona. It's called individual interlock. Mahle kakhulu and ayastretcha guys, ngitheme ngiwabona nje guys, yo ngaba in love, ngawathanda kakhulu. And then number 2 kwilist yami, oh my goodness, ama-dreadlocks mina guys ayangihlanyisa ke, othi nginivezele wona lawa, nginikhiphele wona ephepheni. Made guys, like made afika le ezansi. Niyabona kulosisi ukuthi afika kuphi, afika kuphi la esithombeni. Igama lalama dread abizwa ngokuthiwa i-dread wave. Guys, ngicela niwabuke kahle, ngicela ukunibukisa nje kahle, sifocus. Bukani akhelekile, ngathi ay-natural, ngathi like it's your natural, like mina as umuntu one-afro ngiwathanda kakhulu because avelana blende ney'nwele zami kube ngathi ama-dreadlocks wami angempela. So like a-natural guys, aqhamuka ama-bundles awu-3 kanje. Ungawakhatha uma ufuna ukuthi abe mafishane, ungawastylisha ngendlela wena lo othanda ngayo. And then number 3 on my list guys, nginiphathele i-dread twist. Okay guys, usinginivulele yona i-dread twist niyibone ukuthi ikanjani. Nibuke ukuthi ibukeka kanjani i-dread twist.
I am sorry ngomsindo wokuhlofozela, but bengifuna niyibone yonke, niyibone isasephaketheni. Look at this, guys. Look at this. Look at this. How beautiful is this? Jesus. Jesus. Oh my gosh. Look at this, guys. This is beautiful. Sengivala nje iyona imbala ehlukahlukene yama hair extensions ase-Evita. Choose umayikhethele, khetha umbala othandayo. Bayatholakala ke almost South Africa yonke eyitolo eyithengisa izinto zobuhle neyitolo eyithengisa izinto zezinwele. Gijima uhambe uyoyitholele yakho emall eseduzane nawe. Bayatholakala ke nasey'nkundleni zokuxhumana, ngizoposta down below ilinki yama page wabo. Up until sihlangane futhi sesizokhuluma nge-Evita again, iyo lalibonene-ke ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Ngiyanithanda kakhulu.